Nandam hamo thonghi kul langa Zing kul thong pang thar ngai ti ding in kamin som chan na mai mun thabor kasi Chim brotherhood ni kamplat pem tol chumi na umnak in pathum an bau chan Chimram kamplat pem a Chim brotherhood ni chimram chawza a chaw hang tu tol chumi na umnak in pathum an bau chan kong tol chumi ni September ni hlei kwa a an shim September ni hlei ria chu swimil lam pakhat le chiu ruka khan kamplat pem samma khwa a Chim brotherhood pol munthum a itam in an luki Pulo kui le pugung ding nak in anbau chunu a zalai swimia lam pathum tuka khan Chim brotherhood pol ni ka blood bank ampang khwa I a ummi pu angli umnak in zong anbau tia thai si Chimram chawza adir kam tu an sirwang a Chim brotherhood pol ni an in anbau piakha an thilri atlaw mi le arok mi kong tu chu dikhiu in thai kho a siri lau Chim brotherhood pol hi khwa pakhat an lu a mai thal voi nga voi ruk an hua I an ni shau cher phasa atu zong tual chumi panhmi tlaiding in an kul ha liao a si kamplet peng circle number panga moram chung I a ummi tual chumi ha ni Chim brotherhood pol chu kan ti chin lang mang ha Lalam sial mi Chim brotherhood pol chu tha zang somruk strong an si I commander aka an ti mi le Deputy Battalion Commander Buthangni an Shwena Tia Kampleto Chumini Channel an Chim Alwantia September ni nga zonga khan Chim brotherhood chungtal CDF Kamplet ni Kamplet peng ampang khwa to chumi ha umnak in kol an bau piak na I lai mai thal zu sauri chantiang thal pol tangka je mazat le starling wifi signal in an theory pol an fil piak na kong to chumi ni an shim Kamplet peng ngong lao apiai chodo ampong samata sa enu ki do chinla mwe kan lao tongi khapa macha thashui yua madilang chawtang longbao opho ku cheng mashui le khilang khwati in adilak fon kholhe kwa naklom lo a chiram chawza ni zatlang ukshwe nak an kalpi choma tia thai si aliam chia thonghi kulali December kulati nia khan Kamplet kopi I a ummi SSC ral kapol chu kopi chu atak in anzam dik cha a Kamplet yang chung a SSC ral kapol an umti lau tia kan thai Mizoram a adomi chimra zam pakhat YMA ni anthol Mizoram ramkul champhai kopi a adomi chimra zam pa pakhat chu anun ningzia za achatlo ruang a huzar chung a mimaram a kirding in New Champhai branch YMA ni an theater ko ngol ngai tu ni September ni hlai ko a an chim New Champhai branch YMA secretary ni chun Rolthan moya hi ralzam a CE anun ningzia za achatlo ruang a tuzar chung a mimaram a kota selai adang branch YMA bolzong ni rakhal thiam ulo kandu kau tia achim Mizoram ramkul chung a adormi chimra zam chiu khat chu Zudin sa ay in boy bay nak an chua pi ruang le Rithai si por ruang a thol doi an tong lang mang I minung pasha nak lom lau thol doi an si chang an hay in champhai pen kom chunga hiban tuk thol doi tong mi an tam khun dia thai si KIA Brigade Hekhat Muram a SSPC ni Bowman Thak I training guiding mi minung hay sari anun na anliam minung somi leyang hiaman tuar Kaching ram ko shwe ku peng Kaching ral kap KIA ni anhum hak mi muram chung a SSPC ral kapul ni ral tuknak vanlong in Bowman Thak I KIA ral kap training kai ati mi minung hay sari anun na anliam kong KIA thonglak nak shampi ni September ni hlai kwa a an shim September ni hlai ria Zing a KIA brigade hlai khat battalion hlai ni muram chung a SSPC ral kap ni ral tuknak walong in Bowman Thak ruang a training kai a team mi minung hlai sari anun na aliam I minung somni leang ni kliam man tuar tia thai si ngay chia ngai sikau
training an kainak hun selo training guiding mi na anung nak hun tu asi minung hai sari chu makate a anung na aliam I minung hai kwa shong ni liam ma fak ngai im an tuar chupin a adang kul ruk song ni liam ma fak tuk lo an tuar ve tia khian e thonglak nak shampi ni chun an chim hi kong he pe ngai in kachin media pakhat asimi KNG ni KIO KIA in China no ngay tu kunal no bu an pe lai I adik ni asikau KIA brigade hay khat battalion hay ni horam chung a SSPC ral khat ni baman thak hi asi nunak lian mi le liam ha tur mi ko tu chu declare in chim ok athari lo tia ale ta well a le Rohingya Shamlai ERC kar a kada a chuak I ral ka pakhat athi less corporal pakhat antlai Rakhine Ramkul Mount Tropeng a Rakhine Ral Kap ULA le Rohingya Shamlai Phu ARSA kar a kada na achok than I ral ka pakhat athi kong le less corporal pakhat antlai kong Arakan Rohingya Salvation Army ARSA ni September ni Heriasan a Thongan Than Kapni karo kadaw na hi minute pakhatli second som thum song araw ULA ral ka thuam a shuk may thal chun khat atlek mi minung pakhat athi chupin a kadaw na liu a azam mi ULA ral ka lens corporal pakhat song kanklay mi ULA ral ka lens corporal pakhat chu Rigram kul mimpia peng asi ULA a kumnga chung ral kap atwan changmi asi kong ama de in a chim tia Arakan Rohingya Salvation Army ARSA ni anthan mi a lakdar chi Arakan Rohingya Shamklai Phu ARSA hi Rakhine Rampul Kiti Changli Mangto Peng Chung a achol chang mi an si ULA he anika lang mangruang a Kapni in a chimi le llamator mi an tonti lau tia thai si Yanggong a lam kam I ti rul tang ka hal in avak ni kumling hak senu te tlai shrim atong Yanggong ram chan bota thang feng anuya thalam le Mahabandula lamkar a ummi number somli riat lampi chung I moto chiana mulai a September na thai rial san le sanga khan lamkam I ti rol tang ka hal in avak ni kumling hak senu te chu tlai shrim atong mi mui pai he an hu cha a Hakchia Sizung Helping Children Hospital a Ankalpi Kong Haksenu te abom santo pani September ni Februar a Anchim Haksenu te hi atlekshim tu he niam in aumi asalai ti kanzum aruang chu kafalan ni bian helden I akan mi tunu dolte chu angkal ni akachok piak sangreu zong akadang ti in haksenu te ni achim ama he ne niam in a ummi a sikaulai kan thei khomi a chun haksenu te hi anu lapa ni lamkam a ti rol tangka an haltar mi sido a si dia haksenu te abom chan tu phu in twangawai tu pakhat ni achim moto chia na mulai a haksenu te kan hu I tlekshim matong mi alo ngai ti in thong kan thei cha a kan vakal hi a si angki le ake a thisen kan hu ruang a siboi nu fon kan chonchol I chaklat na patu anu a sizong pi a akan kaltar sizong pi ni chaklat na kan to ve I haksia sizong pi a an kan kaltar chan haksenu te I anu lapa zong kan pe tlai kho chang na I Hakcha Sizung Helping Children Hospital a Pezon in Kabuliao asi tia Haksanu te abom chanto puni anchim Itila chan na kung kamahin CCTV polsong a bota thang peng palik sakhan ni thilswal atu atu chu klai ngading in thaklai na antu aliao tia thai si Motang lampi le tam phiu zaya peng ka dau na ka SSPC hlei li leng an thi kamngai song tang ti phu ni an lak tenai tari ram tham Thailand Myanmar ri I a ummi motang lampi chung ka dau na ka SSPC ral ka pan hi an thi I mai thazun hi an la kong Korean National Union KNU ni September ni hlei ko a an than
September ni thlei rial Zinglei Thawngchimnak poriat luka tanin tari pen Thailand Memoriam ri mo down choletnak lampi chung a ummi tenkhong khopong a Karen National Liberation Army KNLA Battalion hai khashwai mi dokhamnak shamlai phumha le SSPC ralkapkar a kadau na kachhuak chu kadau na ka chun SSPC ralkapat ni punril a anthi Tiamator mi song an tam ngai pin a thi mi SSPC ralka pati sin in MA1 may thousand khat MA3 may thousand khat kuche bom lung khat wan fang zakhat le wan bom pali song tang ti phunhani lak chi kho tia thai si chupina September ne lai khata khan motang ramri chole naglam pi chung a ummi tengkhong khopong a KNLA Battalion hai khashwai mi dokthana shamtai phunha le SSPC ralkapkar a kadau na kachuak SSPC ralka pasana klomlo anthi chupin a MA1 may thousand ni MA3 may thousand khat kuche bom lung ni kwan fang zaruk som nga kwa kwan bom kula khat le sham nam dang zemazat song KNLA tangti phunha ni anlak chi tia Karen National Union Ken Uni Anthony Anlak Dar Chi Suban Tuk Thiam in September ni thei rial Zinglei Thawngchimnak pasat luka khan Moram Kul Tamphu Zaya Peng Anhing Khopong Humhimnak la tu SSPC Ral Rap Thazang Thai Nga Chu MSRF le YPDF Tangti Phu ni Luho in Anka Na Rural SSPC Ral Kapali Anthi Tia Wednesday Revolution Force MSRF ni September ni thai kwa an than ve Mandalay PDF ni avoid history na basics military training tlamtling te in andi Mandalay ram than chung sambun in pawdok than na ka betak te in achol changcho ma ni Mandalay PDF ni avoid history na basics military training anto mi chu tlamtling te in andi training di lomnak song alwat na punha pakhat anto akong Mandalay People Defense Force MD1 PDF ni September ni khai kwa huning te in anthan training di lomna ka chun NUT chawsa Ministry of Defense MOD in Tombongwei tu na Burma People Liberation Army BPLA in Tombongwei tu na le adang khwalian kan somi na song anital khau hi training hin ral kong hi ape tlai mi bol ramkhel le halkau nak le Ralkap Zut Mobilte Zong Kanchon Chi Di Dia Mandalay People Defense Force MD1 PDF ni Anthony Anlang Del Mandalay PDF to NUG Chawza Ministry of Defense MOD Tang Umi NCE PDF Battalion Number Thongkhazani Pakhat Thongkhazani Panhi Thongkhazani Pathum Thongkhazani Palile Thongkhazani Pangati in Battalion Punga in Andir ni Asi Chupin Mandalay PDF to Sharam Kuli Mandalay Ram Chansung Tang Ral Kap Tian Alihi Munkhat 1027 Operation LP2 Song and CE NUG Chawza Rundin na Kunchi Zungtang Ummi PDF Battalion Polhe Song Mandalay Ram Chansingu Tabek Chiang Le Mataya Khopi Khote Pol Ummi SSPC Ral Kap Sakhan Tampi Kadaw in Anla Kho Chang Dia Thai Si Akan peng SSPC Ral Kap ni Boman Thak Tol Chumi Pan ni Nunnak Aliam Thang Minong Somdet Liang An Nunnak Aliam Chang Kachiang Ramkul Pakan Peng Chongbo Kwa Kapni Karagadaw Nak Law Na in SSPC Ral Kap ni Drone in Boman Thak Ruang Tol Chumi Pan ni An Nunnak Aliam Minong Pakat ni Liam Ma Fakay in Atuar Kong Kachin Thonglak Nak Shampi ni Anchim September ni hlai kwa Zinglei Thawngchimnak pakwa la chiatlok Pakan Peng Chongbo Kwa SSPC Ral Kapol ni Arong Umlaw in Drone in Bompathum an Thak Ruang Tual Chungmi Ba Pakhat Le Nu Pakhat An Nunnak Aliam Minong Pakhat ni Liam Ma Fakay in Atuar Chupin Umnak in Panhi Song Ajok Tia Thai Si Pakan Peng Chung Minikule Nikwa Ni Thok in
Division Som Thum Thum Commander-in-Chief Brigadier General Kami Chunle, Muka Shambun Number Patum Brigade Commander General Zong Shuimi, SSPC Ralkapolni Tolchumi Nachu, Aruak Mlau in Drone Shemal Li Shemhe in Ankalang Mangtaruang A, Pakan Pen Tolchumi Sombiat Liang Anunnak Aliam Chang E, Minung Zale Songa Liang Ni Liam Man Tuar, Chupin a drone siyamal li siyampe in, tuwal siyumi ang kalang mangharuang a, makan kopi in nitlakay hun I a umi kulinga in, tuwal siyumi thongshaliang su ralen siyamha I, tilpuan ay din li, si ay po zoral in bomchan an her tia thay si, KNU ni antlay mi rithay sitlang nui nga may in ankang Karen National Union KNU Brigade Pasari ni anhumhak mi Karen Rambul Mani Palu Kopong Chegay A rithay CWY tlang nui nga antlay mi chu September ni thay kwa Zinglei Thawngchimnak pakwat luka kan Karen National Liberation Army KNLA Headquarter A may in ankang di kong Korean National Union KNU ni Anthan Ankang mi rithay si WY Paul hi Memoram Chaklay Muram in Kararam Kulay A at Hitup in rithay si Chulet Tupol ni Tilong in Anrakpur ni ACE Mani Palo Pupong I Awun ni KNLA Chigay A Tilong Chung I Awun mi Theory Paul and Sekdiaw A Antlay mi Ha ACE Tia KNU ni Alang Ter rithay si Paul he antlay mi ha tilong kaltu pakhat le azul tu minung pakhati in minung pati song Karen ni National People Liberation Front KNPLF ni pungte in datatnak an pikna tia Karen National Union KNU ni anthan mi a anlak daw chi Pani peng kadaw naka azam ni SSPC ralka pathum antlay na Sagayram Chen Kani Peng, Chama Kwa Gadaw Naka Azami, Lens Koparal Pakatli Ralka Pi Alut Kani Minung Patiti in, SSPC Ralka Patumju, Anshem Nampul Hi Antlay Nakong, Yima Pim Peng Paka Pa ULF Kolumni, September ni Hekwa A Anthan, September ni Hetum A Chama Kwa Gadaw Nagliaw I Azami, Lens Koparal Pakatal in, SSPC Ralka Patumchu, Yima Pimpeng Paka Pa ULF Polumni Anka Hai, MA1 Metal Zun Hi, MA2 Metal Zun Khat, 5.561 Zani Le, Fon Pali He Antle Ha Dia Thai Si, September ni He Kazonga Kan Kani Peng Changma Kwa A, Division Som Tum Tum Tang I A Ummi, Kamaya Thairuk in Major Tureni Ashwemi Ha, SSPC Raga Kazang Zakashotsu, NUG Chauza Rundin na Unchi Zungtang I a Ummi, Dokhan Nak Shantai Punhani Lupo in Anka Matsa A, SSPC Raga Panga Anchi I, Minung Pali Song Antlek Hapin A, May Tharazu Sari Song Dokhan Nak Shantai Punhani Allah Chi Tia, Yima Pimpeng Paka Pa, ULF Kolumni Anthony A, Anlak Tarchi. Pennsylvania a palikpanga may thalka antong minung pathum anunnak aliam American Pennsylvania ramkul yok country a September ni Haisuri a khan may thalka anak atsuak I dombong may tu palikpanga chu may thal in anka sa a minung pathum anunnak aliam kong ramkul no ngay tu ni anshim Pennsylvania ramkul palik boysik Christopher Pears ni chun may thalkap tu pa song apun a an tlay ve zewang a atu bantuk hin may thalka nak at suak ti mi kong tu chu no ngay tu ni an lang tar lai lau may thalka nak rong a tiam ha tuar mi pati chu si chung a ang kalpit ha I an hiam ha a fa ngay kong na in an mum nak sa a tim thak sulim lau tia at shim Pennsylvania rampul a alun siya tumpal zong a kan Palik officer pakhatrian atun leo a may thalka atong I anunnak aliam tia thai si
tu Zinglei Thawngchimnak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post tha zau akan pe tu nan ti lak chung a kan ne lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek chiao ding in kan som than ha.